Kekenhun juga surga beri uhnya utrap mentah kesengi kiralit banyak kendu USP bathamai juga East Khasi Hills MGR Kumar IPS but political secretary ke Sorkar Jela uba siding do ban keli halor ke jingja jang ke jingsha siat yap jang ba cheresta feel thank you hamaulai habakran siklat pathai khubor uba dan bok harleng do chairman kini kekenhun ulai thu ba kajuba bu uyo na kini ki he Sorkar kamlong ke babiang namar ki jing tokit kidang ya chaprang uba don bok ula kentha ting ekani ka Sorkar ba hadu ka kenti bakut ka jing sensyar jangka kamna asatya ban ai ka jing bishar bat kanang tang ban shupen be yakipat ba ula kenturu ikipat ba ka jella ba kinong ki ba husyar shwa ban je di kinong thawan haka arpo nyau tarik urampang ula pen ken mayo ki jing ja haka khatsan tarik unai lar ar hajar arpoi jing bishar ka bohong shwa ban lese ban penkut no e kata ka Sorkar ngila dei ban yo ngilam kemi lenti ba komputer hari kidai tang ki jing penbang lene tang ni jing penbet sudah kumba kila ong mo ni penbet malakan salsam ki ngap malasan senam tengah suban ong ya ki parari ki bayu sol ne ki bayu ilang ba kini kilat pathai kubor elektronik media basuma pan thai den syake ke balajiai ke cek penriu jongi ngathai borok-borok ki por ngia satsia namangim kwa ba ukuli lane kaktang suloi jong kibriu ka an kan khat jubor ya kajing im jongno urang ba lane jong upar dok persnam berokhat ya hatu por ngila ya ngia persya de ngaku ban penken mau ya ki parari ki ba le singal aban ong mdei ba ngikran politics hendrai ngi haban pej ya kajing shisha ke ka ba kani ka Sorkar MDA belalam kemat dak NPP kelale kala peniap yo do usam jongi kala kular ban ai ya kata ke justice lan ni kajing bishar ke bahak hari kamsyam la ai hado ba kala lesing la hado ka sigi ke bamenin lan ni ko ma pilai tep kata ka modal ko not la apply but nginam yo i Sorkar syo dengi iya kata ka failure jong ke government habade bani keman asuban ong ki parari ki bae lada pidang kemau ya ka khamai trek lada pikir dang kemau itu ka khatsam trek ka ba pai pa jong jai bendeu ula lek ling baki umat ki bathang halum jingja de longmali nak betaban senran ya kani ka longieng jong ba chires soma ban kemau lang naga menda syaba pinwan ra biang yanure yano naki konsensi lene ba pinwan ra ek tiki breu ki ban long kinong thawan lene kinong ilam ya ka Sorkar nang di sikman ngi kren syai bakani ka Sorkar kala pulam ka Sorkar kam syama wara ka jinghun benrap di Jerman ila wani kendu biang ya office jong SP Iskar Sales bat ya ka office jong secretary jong police department nadu arjar arhoi bajar kene kes hadu mentah kelawan sekali election ru ngiyo i ba kita kijing kerang kijing angnut jong pajba sulon sari ya kata kijing bisar bohok ni kelam pat yo kani kada iki bersusi bat kapan pa ya kijing tulat ya kijing bamsai bat ya kijing trekam jong ni Sorkar inti kilasi ki bamlong konstitusional nak kalian go jongi hing ra persya hadin bami ke report ngila persya haka jisisa bangin court examination ru mangila dawa ban pak be sapo ban file ber kes aga yang kasyirikan bisar haka do lenti kat kum lenti joka ai andrai mentahi iba kane ka jing Islam kane ka jing wat lat walenti joka ne Sorkar halor kane ki isu kadaihi ka jing persyang ban buri ya ke ai bodan silender daga basyangi ko aban keren ba kajing ong jong konrad ke sang ma ban court explanation hadin bak inquiry kami report kala dem ong kila bakala undang court explanation dia ba court explanation tikin mi bitang artili ki jubab ula ban kentai kitu kita timuan kila ban kentai bagi klaim le lagi kentai kalong persya ka inquiry report mukila syak pendrami yang taru bakam arba dai kila ban syong bangila bakala kajing kali ke bumi pak datang baki lah bakala long si ban map no iki long si supaya beriu map no dekan ni kajing court explanation hi kalau ka pamihat kat pungul ti jogaan Henry ngil aila di Sorkar